Ntukone ya Alhamisi tariki 24 mweri wa mugwanja turi mwaka wa 2025 weregero bwakwa mutegeri Umero TV no tetanambere na gukenera mibango yatunge takaya ntere shionde jandeguru ya Kenya naro gutona kagite na gaka nedrete urina ntuko enjaga mbethironge kugwata gani tumurike kuthuja na nkoruke kwetegera manto kathomba jegie uragatinda ndene county namba 12 ira ni county ya Meru na Kenya kirendeguru yonde ya Kenya kurikani muthanyo na arua neju rais kana mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto ombere kurugoria makarika jaraja kwerekana ni makarika ja kinthiguru za nyomo ire na gichonko cheta World Beast ira chethagiro chikithama kuma rutere rumo gita rutere rungi ripoti ezi tugethero tukwe kuonia iyo ugorobo na arua amwe na ripoti ingi. Karibu sana oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi mwananirie to mathithi ugorobo na arua ni Paul Ngojiri. Tombirie na ripoti yegie ntere cia Egembe ni aria ma antokana arethi mabitha ba polisi na nguruki mabitha ba NPR nibethirite bakirombo gutigira bate kweja na ntumiri cia urongo kagita na kara ndethia chethro chikiwa mono nterire cia Egembe North nikira gukurikana kagita na kara banenkanera ntumiri kana ripoti cia urongo kagita gakuthingatira nyomo ire chethirite chikiwa polisi nibethagira bagikurukira kagita gakomo bobo ni kuringana na mujumbe wa ntere cia Egembe North Julius Taitumu uria urombete arethi bonde gutigira niba kuringa rivoti kureo kagita na kara bayerwa ndethe cia kana kagita na kara baithukirwa ni maitha bobo bojeta kagita na kara gavana wa county Meru Reverend Mutuma Twithinkia arekete gutigira na kuongera mabitha ba NPR nikienda gutigira kuri na ukaria ntere ucie Egembe gontu kure batwire kuthangikwa ni amba kana batwire kuthangikwa ni maitha barabejaga na kubayira ndethia na kubatiga baguraritu na bangi batete otoro bwao mukiri wa Nkonja no guturugurira na ripoti yeu. Enda 10 amekwambia imerudi 5 na hakuna ile imerudi, ule mtu akule nyumbani. Hatuwezi kubali kupoteza ng'ombe kupitia uongo. Ni mbunge wa Egembe North Julius Taitumu akioria rethi mabitha ba ukaria mona baraba NPR kwa rasia uma ukonia mantu ya ng'ombe na kaita karasi ura muntu akomba kwithira kekelela hati ikura ng'ombe 10 na ciurite ng'ombe 5 na arethethia mabitha ba ukaria kethakene kuria ng'ombe na kinyaki mabitha ba ukaria bakomba kwithira bakiritorongo bakiwa ati bakomba kwithira bakiona ng'ombe eana ni irasi kwithira ciurite na cio ni ng'ombe 50 nabo hindi ni untu bakomba kwithira bukireta medhirunkano na kuasewa nuri kukwaria uma bibiwa. Alafu jioni nikipigia Kanja ameambiwa ng'ombe zimerundi 167. Zile ng'ombe zimebiwa ni below 100 au comes that zile zimerundi ni more than hata zile zimebiwa. It is a serious anomaly. Kwa sababu watu wanajikimbia kujikava. Wao unachukua report unaambia system ya juu tumerecover hii ng'ombe, tumerecover hii ng'ombe, tumerecover hii ng'ombe. Njini muwe na statistics ya ng'ombe zile mmepoteza. Ni sawa sawa? Na riwa kioria rethi kiri ng'ombe cio ira ciurite bombe kwithira bari na umbi enda kaita karaba kanjirie kuria thirikari kuria ng'ombe iji kana kubwithia restocking muntu omba kwithira na namba ya ng'ombe ciawe ira ciurite ili inakuwa 5 ama inakuwa 4. No, that is not we are saying. Mtu awe na umbi yake dates zile ng'ombe zilipotea na zile recovered, because we are demanding and we will continue to demand that the animals that we have lost they be paid. Tunasikizana? Kuna restocking program, wale ng'ombe zao zina kufa kupitia njanga la ukame wanapata nini? Ridhaa kidogo. Sasa yule mtu ameuawa, ng'ombe imeibiwa, iko Samburu, na huyo nani anatakikana kupatiwa compensation? Ripoti Meru TV kumando Moru Egembe North Beta Mukiri Nkonja. Kere ripoti ngene ati governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Twithinkia na ombere gwetana mbere na gukujera kunyuithwa muma gwa kamiti iria kethirwa igitara na nkuruki kuthuja mabitha baraba kurikana ni bambondi yo ritingugo muingi iria kumenyekana ta Public Service Board ni untu bwithira bugitana mbere ndene obichi cha county ya Meru muthenya Jonarua akiaria kagitana kunyuithwa muma kwa mabitha baba governor Mutuma na ugete ati kagitana gotongeria bwawe gukethirwa kuri na ngwataniro na kinya urumwe ni kenda miradi ikethirwa igikinyaga maturene na kinya wendo gatakati kama mabitha ba county na kari kana na muingi
ndene kaunti ya Meru bukethira bukionekana nikienda kaunti ici ikethirwa igitana mbere na njira iria ikubatara. Jeff Wagituma na ripoti hiyo. Nawe gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia na kujirite muthenya jwa narua mabitha Kathumba bakinyuithwa muma na kuboria Nandi nibete na mbere na kumutarira mbondi ya public service nikenda Nandi thirikari yawe kethire kiambiria mitaratara Kathumba ya gwitithia county ije na mbere buke ambiriria ngugi ambiriria ino chamba bukimenya timu ira bukatara kiri public service board area miaka 6 right yenu no yethire mbua butithiria mieri 3 ende baubo gatara beria miaka 6 mwana witwa development in Meru uroga ciarithia mwana witwa health in Meru uroga ciarithia mwana witwa delivery of water into our villages uroga ciarithia mwana witwa agriculture and food security. You can count them moving that way. Non tutoke ya gutara team incompetent. Beto selectera kana ba to recruiter incompetent doctors. But wenda waitekuo Ameru baambiririe kwethia atia. Incompetent engineers baambiririe otochorera michoro eteo. Nyumba ciethia atia. Incompetent agricultural officers bambiririe otomunte kotukunderia ng'ombe cietu ndawa itekuo twambiririe kuthiria utonga bwetu tiu na ndi bwena ngui enjumu exercise transparency allow professionalism to take the center position ntikwenda kweya kuibwa kelele Meru Ameru baiche kuolelia nteto muno bagatwira ibo litmus test populace otemeo bakacia litmus test bakwira rangi uwekire utugureana neo inyagethera tuteomba guchange mbati ukaibwa bakiwa tugonengerwa lakini gatuchiumanerio na bauto ethia te twanengerwa no tuthina bwa kwethia nende the final product ne ubo yito tunenkera babwe kaboya rui na nde turuire into bikareka every corner of Meru being all the ingredients, being the nutritional components, nikenda Meru bedra bari healthy holistically na Meru yetambere tugiaka Meru tureamwe kiribara nabo banyuithitwe muma muthenya jwa narua batithite gikeno kiao kiria Meru na gavana ujo na kuga bakethira bagita ngugi yao iriria weru na urumwe kankwenda kuashua the governor oni na kamiti yakwa tugaita ngugi bubwega muno nikenda tukamwa unto the best baraba kamutethia na batutethie twinde county yetu nikende gashaini tukaomba kuthithia bond ire kaomba kuongoza uritingo ibwa Meru burabo kareta giteo ndene Meru na kuomba gutethia gavana kwa chief objective rechonde awire beta muntu thurana irambecha chego ya kurangu yeji na ntingo itekia bika tongeje ni uma na kolele mtura onde bakupwila. This team is very critical nonto antubarato atara hao ibo bakaomba kumuombethia kumakira mzuri 2027 tutikwenda struggle kinya twatora nonto ingwetithiria mieri ile 3 no tukethira twerizo na tukiritana iria ngwe na atongoria bangi bonthe ba Meru kenda tumba kwitithia Meru yetu bubweya tukomba waka nyumba in all the 9 constituencies na tukomba kweyana without any fear or favor ke antubaraba kunindi those houses. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Tukirekana na ripoti yu yegie kunyithwo muma kwa kamati irena ndiki ethirwa kana irikiri kwewa ngugi ya kuthura mbodi ya ritungo bwa mwingi betikire twerekere monkantere shia maua rana igembe ni aria abiashara bathoko ya byakuria irere ndene tauni ya maua nibachumirite na guteta amwe na kumeneria bu nene gwitia kwa maguta
kuringana na biashara baba baugite biashara ciao nicionekene kuringithwa anene na babo nonto mirigo yawira mingi kama tawane ngari na nandikira baugite gwitia kwa maguta jaja kugeta kana kugatuma kinya bombe kwithira bakiongerwa mari chagu kama turwa mirigo ya monka thoko izi biashara baba bajoko bathoko ira izi kene Methodist na Tredina Fruit Market ni barombe thirikari nene gukurukira Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki gutigira ne baguchwa ntaira ethene ija maguta na kujeneka nikenda biashara baba nini batega kurukire kagita gakomo na kinyabo bakomba kwithirwa bagikaria barebongwa kuma ntereu mureithi waba are na rogono ru eto mange dilinde kyoi antobosi want eto gendiare tie impara katwe na mpara korana konywa twasoka batu toteona thiringi twasoka twareto dawa cia kuthambia mara Ruto bia koribie name mauta yaya kiona masisi ni poa. Sasa tunakufa na njaa na tuna watoto wako shule hatupati hata hela. Mbona tunakuwa hivi sisi na tukuwa na viongozi mbele yetu? Biashara baria baturaga tauni-ini ya Maua baria baitaga ngugi cia kugacura ni kwendia mianga ni kwendia into stage ni baugite thoko iji nandi itina mbia uria yaturaga tene banga nyato matoma ye ana kwa tuka yate korona nto teka korembia siekuo na ulibayo baiko tebo baba tena mbesa oni ni to ngwato la solio eto kimnote manto akobua hato batainya dringi nakakwaria oma Ruto kana to emawa oto lele ninjira yetora inkuba inato witendia mbabae to kokoko kina to itata swibikibiki euro tore batu antoba mawa ko wa ndo to likana nanjira yetora na otobwetheria biashara baba bakiaria ni barikitie kuga ati uria baturaga kwendia teuba kwendia nandi negi antu batikugura kuringana na uria uchumi buthukite bakwenda mbeca cia gwikiana ba cukuru na gutikwe na mbia ikuoneka aria borite thirikari itegere mantu ya uchumi bwa Kenya maguta maiteria watweka mbaba tugitite koi mana ya thatu aya tocoka barabara twamuthurire twenda atubwetheria barabara aya mirana ngwendo murio kiuria kia mirando ndi mu biashara mbabae thai mwana ngwa watweka mwana tukumenya kirasine thethia njirene watweka mbabara unataka matethia utekwe ya muntu ona mbesa watweka yani nja barabara yangwa beterori itetie teko muntu atekoria mbabae boya data ngaitera na ngaona ndata miraya na watweka no miraya yawera ati umara ya mamira chiringi 180 so ndengenda kwariria ngekoroja uni na ni muno ndengenda gutarira ayuthi barathiririe form 4 thaizi tire twerigaira twinde tureterwo i muntu umwe thayu mareni iteni ngugi jaoni ya mahoka the main stage na ntomba kugenda raungi tangugi ekwa na yuthi barathiritie skuru tira lazima ukare mucho atere muchiari na rashughulikire miaka wene iraromba atuania jana aria uchwira school fees no thomo thiria so thaijo reome teka guchwa company friends Fred okunethera ngugi eku njara ciaku chithiri chigo utethia ukeregera mtu utethia so inyoka thena ngiri emwe ukagura street jeiji you can hook here in Maua no ukwaja main stage no kuna baba kwendia ngu anywhere nati inya sonda everything no hook so wakaraindo na witikirio kamaterwa mathogano ja kwi muntu thai life yogwe witarire ekoro bandu ke to nabo ambwiro ojo tetira to etaira mzee areta mbecha mzee na era mzee unge so sio minya na gwiswira itango ge njara ciaku no nga yugano yakatharima tuga katharima ngoge ya mukoroku ingoge njara ciaku ro gwita thai no nga yakatharima na maisha isonge yeah. Urithi wa banki reportera Meru TV kumaya milioni ya Igembe Maua Katho cia mwanya mwandiki wetu Nteto kuma Nteru cia Igembe murithi wa banonto ripoti hiyo
Mbitikiria twethire tukiringa gatoruge tumwiko twerekere Monga County ya Tharaka Nithi ni aria kumania na kwinama kwa bimwe bia imera biria akariba ntere cia Tharaka bethagirwa bakirima na nda akariba bane bashumirite na gutariria mantu kathumba njara bombete kwethirwa bakithithia into biria akariba baba Tharaka bethagirwa bakirima ni amwe na Mwere, Ndengu, Nthoroko na Kinyamoya into biria na nda akariba kana akariba ntere cia Kangaina ndene ya wadi ya Marimanti baugite bitiko batethia nonto bitiko baitira mbesha nyingi nonto bonto bobo akariba banande ni bashumirite na kugarukira urimi bwa nyaki nikiraba kuganande nyaki izi ne iri na magurija mega na neo bakona ikabatethia na nande bakethera bakiabanira na kurima intobira bararima au kabere na gutonyera urimi bobo bwa nyaki ndagara wegona na ithirito akithingatira ripoti ukuma ntere cia Tharaka na gutobanganire yao na njira entariro gukorokera kurega kugana kwa mbura kagita kaingi agagicigo munge kia Tharaka arimi bekujira sara inene na rimo kagita karambura yagana gukithira maguri mairio matiko guna mubuko wa murimi inde bamwe barimi agagicigo munge kia Tharaka ibateyanirite urimi boirio bakigarukira kurima nyaki yeke kundi ya kaumembi kuma wandi ya Marimanti kwa kweli nyaki niyo ina baita nkurukia kurima Ndengu Kanthoroko nyaki thaino kilo mote uriro 600 Nthoroko thaini 45 kijitu kuremi kwandia tucoke urimi bwa nyaki nontu Ndengu Nthoroko Mwere bitio turetera beira tufai nyaki twegwata biye mbega na ikyo tukuthamira nyakini uyu gwa nyaki no mwega no tutethagia nkerukia urimi bwa Mwere na Mpempe na Ndengu na Nthoroko tutura tukithiurukaga agu mwankare tugaketha utiumothia guthibungi aga bagitarire gitumi kinene bathamirite urimi bwa nyaki na baitera bomba kwethera bakiona nyaki wendia nyaki mbeu no choko kendia na inaambia Ndengu ni wendia Ndengu forte makonde wegulirwa ta uthiri wegulirwa 50 makonde na chacha ni nota bei ya nyaki shilingi 600 kilo ibei mbega guku gwetu twandaga irio Mwere Mpempe itikuraga lakini nyaki mbure kaura meruru mwethatu ituguketha nyaki nyaki wari manyaki utie mukeberumaga nyaki ukandema nyaki no aroka yakugurirwa Ndengu Mwere nyamwanu kuruma mikebe lakini ro tikuruma ko tata ukandia gathundumo bo wathia warimi nyaki ni kethagwa mbura takugana gugaketha ino ya kurumia ng'ombe ende Ndengu kana Mwere kana munya utikororwaga utagwita na ari ukarora nyaki ni mbega na ng'ombe mbetonene kiria karibara bangi Tharaka igutigeiri bakwambiria urimi bwa nyaki ino nonto bore na maciara tuli arimi ba nyaki na tuli aga kuma Tharaka Nithi County itukuromba arimi ba nyaki bebe baingi na nikenda ng'ombe cietu tumba kuwa cikiona bia kuria tumba kwa tukigwata baita kumania na eria na ndethia yegwire sawa magecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna twerekere kiri riboti ingine haria muthenya John Arua mutongeri wa mugongo Dagitari William Ruto nombere kuruguria mambura za nyomo shekethaka ira cijikene ta World Beast mambura za kuthama kuma ntere mwe kana kuma rutere rumwe gwita rutere rungi ira aba gwita 2025 World Beast Migration akiaria Rais William Ruto kiri mambura jaja na ugete mambura jaja jethagerwa jariki ndene ya yukure ki mandiguru na ni mambura jaga atuma atari ba umendiguru ciome na kwija ndiguru wa Kenya nikenda gukungwira kuthama kwa nyomo ici. Through the Belt and Road Initiative and other frameworks, Kenya and China are not only building roads and ports, but also building trust, understanding, and shared responsibility for the planet we all call home. Last year, Kenya welcomed 2.4 million international visitors, a 15% increase and a powerful signal of global confidence in our destination. And the Masai Mara stands tall among them, not just for its wildlife, but for the warmth of the Masai people, whose culture, hospitality, and guardianship make this landscape truly unforgettable. Our mission is to grow tourism that is inclusive, that is regenerative, and deeply respectful of nature.
A tourism that enriches both the visitor and the host and transforms travelers into ambassadors of nature. And Kenya, a country proud of its wild beauty, conservation achievements, and unbreakable spirit. Today's historic broadcast is a powerful reminder that what is possible when vision meets partnership is phenomenal. It is also a call to the world to travel with purpose, to preserve what is precious, and to pass on a healthier planet to future generations. To our friends across China, and to all watching around the world, I invite you to explore our treasures from the thundering hoofs of the Masai Mara to the calm shores of our coast. From snow-capped peaks to sunlit savannas, Kenya is open, radiant, and ready to share her soul with the rest of the world. We are all here to witness history that repeats itself every year. And as I have said, we have a very diversified tourism product in Kenya. From the wildebeest migration here to the wildlife tourism product that we have across Kenya, the Big Five, and many bird watchers and many other animals and wildlife that you have the opportunity to sample while you are in Kenya. To the culture of the Kenyan people, the warmth, the hospitality, as I have said, of the Maasai people, and the Kenyan people in general. The culture, the customs, the tradition that blends with the spirit of Kenya. The most important aspect of this land Riboti ya Rais William Ruto ne gutwa kanyaga kwithirwa tukiuma garuka ndeka inkai ugeta kuraja tugacokera na nteto nkuruki iri orugono rweturo mwanya ntukwe na arua kire gicunche geto kebiri kumenya manto jegie urimi bwa mbeu mbithi. Re ibuise Kimero kiugire atiri umeba muntu monecio na ninge gurauga atiri utembizie etiri jo ni bwinde tucokaniri mathuganio twaranirie tugicwira ntaira mathina ya gisiasa jara jarumiririte kaunti je ya Tharaka watanira nani Njeri wa Cheupe kire mubango jorumuri irwa siasa imoko imwe kumaja Coolmont Hotel ira irikathwana kaunti je ya Tharaka ni Jumapili ya tariki 27 mweri jojo mugwanja ugakurukirwa Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku. Nitondagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile,
Durahome kana corrugated, Duralong, Roman tile na magorija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo okorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Kukwate ugeni kaire mutegeri Wamero TV twethiro tukitaga na mbere na nteto chieto chia Mbero TV yogoro. Waziri wa karibu ndene na wathani bomatora Onesmus Kipchumba Murkomen akiaria arindene kana arintere cha county ya Nandi muthenya jana Arua na ugetate thirikari igamba kwethiro igikira mpine machibu polisi na kinya mabitha ba thirikari baraba kugwatanira na endie ndawa cia mbugita na kinya nchobi ndege ni watho bobo nibuge bo Murkomen. Pia kaunti hii ni kaunti ambayo iko na vijana wengi ambao si tu wale ambao wamezaliwa katika kaunti hii, lakini wale wamekuja hapa kwa maneno ya masomo. Ingawa tunasema kwamba Eldoret ama Uasin Gishu ni kama Eldoret ni kama city ya education, kuna pia benefit imekuja ya masomo katika Nandi County. Kwa hivyo tuko na shule za kiteknolojia ya hali ya juu kwa hii county. Tuko na university kwa hii county, kwa hivyo kuna vijana wengi wamekuja hapa kwa mambo ya masomo. Na kwa sababu hiyo, wale walanguzi wa madawa na wauzaji wa pombe haramu wanajaribu kulenga hawa vijana ambao wako katika county. Wale wamezaliwa hapa na pia wale wamekuja hapa kwa minajili ya masomo. Utapata kwamba kwa sababu ya ile mambo ya shida ya utengenezaji wa pombe haramu, nyingi zikitoka katika counties yenye iko na molasses na penye ethanol inatumiwa, na mnajua Kericho ni karibu, Western ni karibu, na zaidi Kisumu ndio karibu. Na kwa sababu hiyo tuko pia na pressure ya ile pombe inatolewa kwa sehemu zingine za Kenya, Nairobi, Thika, na pia kwa sababu ya majirani wako karibu, tuko karibu na border. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba hiyo ndio changamoto tunapambana nayo hapa. Ingawa maafisa wa polisi na idara ya polisi wamejaribu, kuna nia kati yetu, na pia ni lazima sisi leo kwa majadiliano tunayo tusikizane ni njia gani bora tutafanya ili tumalize hii janga ya pombe haramu na madawa ya utumizi wa madawa ya kulevya ambayo inaumiza vijana. Kwa hivyo tunajua pia kwamba katika ile ripoti tumepewa ni kwamba yenye inachangia zaidi pia ni kwamba ulegevu kidogo katika idara yetu hii ya usalama, kwamba maafisa wetu wa mashinani, wengine machifu, wengine ni polisi, wanaungana na wauzaji wa pombe haramu na pia wanasaidiana na wanaharakati mbalimbali ya biashara, ya siasa na wengine kuhakikisha kwamba hiyo biashara duni inanawiri. Na kama vile nilitoa mwelekeo jana directive kwa Eldoret, tutafanya a swift operation katika sehemu hii aswa katika North Rift, kuona kwamba tumewashika wale aswa wanabiashara ambao wanadistribute, wanatengeneza, wale tunaita drug barons and wale wa alcohol wenye wanajaribu to take advantage of our young people, and we will be doing that in 2-3 weeks to make sure that we clear this North Rift area, including Uasin Gishu. And then we will also repurpose our police officers who are working here, and our chiefs. We will also speak to them to understand the consequences of
having alcohol and drug abuse in their locations, and the consequences that they will face if they are found to be condoning these very terrible acts. Mutageri ntuko yanarua kiredi gechunche geto kebiri kirero kono romwanya roa manto jegi mbeu mbethe na uremi. Mwandiki wetu anteto mwendo ulaiboni nombeta kwa dhuru akarani na kikundi kia mbeu mbethe barabe dhiri tobagetonyera uremi na babu nyuma ya ngoge kwa dhuru chikiura kire mbeu mbethe. Kiki gechunche kebiri kia mbeu mbethe na uremi. Kirege chunchi kia biele ne twatanirite na ataalamu baki uremi bara kinyabone mbeu mbethe na baraba itonyethete kire uremi bare na mworoto yote thienthuke mbethe bange barabare uremi-ine arantere chagitimene na aritukarite nthi na ndorini kawiria urothi ulunkanasya na matura na nikenda kuritana antu mantu ya mbeu imbe acia kuhanda amo na njira cia kiriu cia uremi muno titanari through trainings twabeta michemanio twabeta mantu ya products mbeu iria ciumirite njeru na muno nguruki twabarania na thoko iria iku agitene kau saidi cha bore turima ikwatie mpempe mungau kagitaka cha season iji short lanes tubagirete kugita na mantu ja nyota bean iria island bean na ikwatie bila bikwendekana thokone muno cha bibia white kina shangi harika izo Moritani ya ndorini akuarita ngwe na kambuni cia wendia bonda wa uremi amo na fertilizer na nikenda kumba ukinyela uremi kiumbe wamo na ikundi bibinge bia aremi Ninde Farmer Service Center mbitangu game partner na kambuni chionde cia ndawa na cia fertilizer na thoko so mpoga na isa michemani ontere mwanya o ethre kiume kingetha ndina arimi baba kikingetha ndina babangi inde ndina nya project mishiri kulimithia michiri na nyeno mbaga na yakulingana na rutere rura bari ngeta no kiumia nketha ndina side ira mbitite ikundine na ri ikundi bitirime nya bia merika na CBO mbitagwitana Ndorini arua we nonete oguni bunene boremi akiwa mbeu mbethe ni babatere otonya kurema note nkanja bakona umethio ngugi oremi tera tugaida ti job wa focus no ka mita wendete ingugi kuria na inambecha njeyu ingi kia yuthi ndibera start with what you have na ariori ambire na kiria wina kio na ariori ethirika mundu eikanini ambiria nako kwina itu kuita urparaba kubatina space to vaita na manto kuthithia vertical garden cha tumira charicha yetu twende ya chiringi ngiri imwe ukaanda sukuma ciaku umboketha every week na cia kuonera mbecha kwa kuona mbecha cia up to 10,000 per week waandite charicha inyoka ikamwarine jwa kunja nyomba itumba kwa space nene so ria tuguta training ni now ituguita na youth kuitumira vertical gardening cha tumira charicha na lazima inyoka na charicha iwe nduka nurera akienduka iri long lasting nyeji chianja no utumire nurite karkare gitare raja mutaalamu onge ora twatanirite nawe ni Victoria Wangari urorita ngwe na ngwataniro ya Farm to Market Alliance uraba watanaira na muremi kuma mwambiriria akirima mwanka aikia maketha yawe thokone. Tuko na miradi tofauti, nafanya kazi na mradi unaitwa Farm to Market Alliance, ni kumaanisha tunatembea na mkulima kutoka farm shamba kwenda market soko, na tuko na washikadau wengi, tunafanya kazi kwa pamoja. Tunasaidia mkulima katika kila kitu anahitaji kutoka kuanzia ukulima wake mpaka kupata soko na kupata pesa zake. Agita na mbere Victoria na utaririo raba umbithacia mantu ya wita na mbere. Katika Farm to Market Alliance, mimi ni agribusiness coordinator ama mtu mwenye anasaidia katika ufanya biashara wa ukulima. So tunafanya kazi na watu kwa kijiji, tunaita Farmer Service Center, ni wakulima. Tunatembea na Farmer Service Center ambao wanasaidia wakulima katika kila kitu wanahitaji, kuanzia pembejeo, kuelekea soko, kila kitu wanahitaji kwa ukulima wao. Nkologia rua yuthi baba ingi barete otonya kire uremi nontu bwa mantu mwanya akiwa mona bo uremi bwena oguni bonene kire nthuke mbethe akibauria kurokokira mantu yo uremi. Vijana wako kwa ukulima, lakini asilimia ndogo sana ndio iko kwa ukulima. Wengi hawajavutiwa na ukulima, lakini kunao wengine wanaanza na wengine wamekuwa kwa ukulima. Sana unapata vijana wamekuwa na wazazi
ambao walikuwa wamefanya ukulima na labda wazazi wao hawakupata pesa venye walivyotarajia, na sasa hii na haya mambo mapya ya vijana wanataka pesa kwa haraka, so hiyo inafanya wasivutiwe sana na ukulima. Lakini kukiwa na mambo tofauti wanaweza jiunga, na wakielezewa zaidi wasione ukulima wa sahihi ukiwa wa kitambo, juu ukulima uko na pesa, wanaweza badilisha mawazo yao. Na nikenda kumbithia na wikira inya youth kenda batonya kiri urimi Farm to Market Alliance bena mubango, na ni mubango yo kuritana youth kuringana na kira bongo bakwenda kiri nteto cia urimi. Sisi kama Farm to Market Alliance tuko na program tunaita Youth in Work. Tusiseme hakuna kazi kwa vijana, kazi iko, na pia kazi iko mingi kwa ukulima, agriculture. Na hapo kwa Youth in Work ndio tulikuwa tunasema value chain nodes. Tukiangalia kama kuku, wana youth wengi wanapenda ukulima wa kuku, na ukulima wa kuku kuna ukulima tofauti. Kuna kuhusu mambo ya kuwa na incubator, utengeneze chicks zako, pia kuna kutengeneza chakula, kuna kuprocess, kuna mambo mingi sana. So tujiunge sisi wote wana youth, tujiunge na huu ukulima sababu kuna pesa na kuna kazi sana kwa ukulima. Tuko ya royo kirege chunchi kia mudhiaru ononero tukamurikora thirikari kuleithĩria nthuki mbithi baraba itonyethetie kiri urimi o amwe na mibango mwanya mwanya benayo ni kendo baukirie uratwa karanthe na mubunge wa Tigania West Daktari John Mutunga Kanyuethia na urani mukariri giti wa kamiti ya urimi mbunge nenene. Mwende wa Laiboni rugononero mwanya. Baga sana mwende wa Laiboni no ntobage chunche kiu gabiri kire manto jegie mbeo mbithi na urimi nengo ituke mutagari okurikia gutarirwa na kuona ati tirashima mtu ethirwa akiandikwa ngoge cio bici kana ngoge ingi, lakini mbeu mbithi bagatigira bagutonya ndene ya urimi bakomba kwethirwa bagitetheria ntuko ya rozo okethirwa kigwata gichunche kia bithatu kiri rugono kana kibithatu na kia muthia kiri mantu jegie rugono ru rwa mbeu mbithi na urimi muthia Joan Teto Shieto cia Meru TV utuko mbithirwa ngikondagira kagita gakega oni mbita Dennis amutuma muthomi mwananirio to mathithio au kare Paul Ngonjiri.